Juma biara kwa ba everybody attention TV so mama nim attention TV dey some agitine ni e wo yema money am for frozen eno ne yeboabo ano ne aso ne project so so e dey abeda ya hwefo na ebusia for make house social media handles ni nyina no ya dey yebo yejuma wadre second company ejan aboa e wo so nti bon mode ansa obe like wa share wa comment wa subscribe to our YouTube channel no so e dey account na ebusia for en some ba beto monte so ne say e ya dey yankasa ye papa e Rev Obofour yenya ne ntie se wama yakwa akwache yankasa ye papa Prophet Adom Kyei Duah ne blogger baako nim say ye last year sa bepem this year yi ade a asofofo mienu beef wo mu ntem ye pa ne nyina ne say yesu moja wesimi na mede baaye wesu moja wesimi na mede baaye na bra beef ne ekoso wo ye manga no hanu say asofo etitu fo na ede oma no betu mu omo mbe kan ma dwen de afa ho ebe kan ma dwen de fa ho na nda me ne wo ka say chese sa blogger ya yankasa papa Rev Obofour ama yakwa akwache no chese njina so nyanse ade asa blogger yi chese waje bibia atan ne ni ase na face no all deforme yankasa papa Rev Obofour ehu fonti Rev Obofour asuma a police for ma yakwa akwache sa brante enda me no wo kase wo da aban ekukum na nchiremu ekire se ade yakwakochi abrante na amfa na hombre so kra no bra ya bro no juma ye di ni pa na bra nsam ne beton monte so sei na mu nchiremu etie ye hu bia ka ne fine because mechanical ni di no minim se na omubu ni se oye comfortable se wo minim se wo different bio se wakoye den ntino over speed pa na omuka ni di no ene ka de ko ye so ka mi tudi di akire no ani mu awai make us ma costume ma me share yes na ma share mi yanka me share no de buy mo hu say yes na me share che na me slippers bia me share kura na me hu ba bia na left and right ho bills na ko ya ba ho sem because you need baby o mede neko you need baby o na no so musisi central police station yemra some ye hwan yes ye ka the call central police station on e kuduru ho ye call charge office yes me pacho ye hwini pass message was ni pa ben Steve says to once the junior Steve Debi o ka say papa Steve Adom Kyei Duah omo ani pa o no bi ni studio ma no onye na hwio na o papa ne ye no enti na o ku no ho e defend papa no enio omusanze ndini sen ase efeno Steven ose tutu die boy o honum ana o se Steven ose tutu bia ma hase no monim se san ye frena na ka medru charge office wo baby mo kire se am central police station ye department central police station wono omo fa ne mai eso mo de me fa baby ana na je se eno na make bay na se ye na ni pay omo se ye ma central police station ye bedru honum oni ho ma fa hefa ye be hwe ehona ibusa police ni baako adom kire se yenko soro ho which is ehonum na regional CID regional inspector and those staffs ni wo panimfo no yenko anti robbery for honum ye koya omodi ade ayere hankofu gu Steve nsa edro won me hankofu Steve why ane nam so me be sa still hankofu iso monka enim ni pakro omutimi nya right ba chie no but omutimi nka ni pakro me be chie no tata me ye nya information say nkofo asofo me nsa bi ukuro mu ase omo ya ma adwen say omo no ompese omudi Steve fa kwan bone so tini so expect say asofo no for penny for me nsa yes suspect say asofo no nchira kwala nyame yes ye kan ye mo mu ni nkofo ye kan mo asem nchini mi so omo mu ba ko ne bebo sa abrewe ana so mu mi nsa nyina na ye collaboration ana mo bo sa abra no enti ene yedini free anti robbery office wo kana ya anda omiye ni wona ni ka gos yenyi nipa ko besma ne se omi ana yentimi yenjan honum se yejan ho ni jibana mo de ade aboli tirima ku na yeah bibie ana mo ni pani gozi okroma yetete se manfo se obi wo prison atimi ekobo ne pani ani ade tan yetete nti ye wo ho ana Ghana police no credit ye mudi wo amanya ne hwe eni jojo kakra mu jojo na efa nse me nka me kwa me kan kakra mpodo so no ni do staffs na you ya so no musi fa twini free ano de na awre ho ekukusi ho no wi ano mo de ne ba charge office ho ano mo ji ni din Steven ose tutu no boy se sa no de se me boa monko central police station Kumasi Ashanti region na monko charge office na monko Wednesday anumere about 9 to 10 case ben by Steven ose tutu monko ba obu records mu sisia ana ne phone your phone no monfa no police phone nse me
because I'm saying koto aduane. Yes. Na me boto mo na aka 10 cedis 5 cedis 2. Me mom who evidence ni nyina 5 cedis 2 and Nikita me shim back pocket aduane come ho biam jai to. Do mo say ento politin or dey antadi bishop 5 cedis. Me politin no. Mo say 5 Ghana politin 5 cedis. Lady ni ane ko e no. Ana so obi wa back card mo ko fa aba. Mo mpre. Ana ni bi o mo hwe na me ka say ujan. Na he ko romo yen ko no ahwe because mo 5 cedis one. The politin na abontin 20 pesos no 5 cedis. Ya. Mo nya acho wo. Politin kitikiti e di nsuo gum kitikiti no. Kitik black one kitikiti na 10 pesos 20 pesos no mo 5 cedis. 5 cedis. Na was ma kwa kodi ni nsem de na woka. Sila ani ya hu ni pakura amaye ba chi no. Eti woni e twa se di engine ya chi no. Na si ya di ni say defamation of character. By who? By who? I watch bidding. That's a nipa bi. So for being as why defamation of character. Yes. What nani mo nyama twitwi form. Yes. I can sembi. Say I or say nere wakuni yere dia age sika duro. Any do star asema me meti free sia yina no. Wakuni yere Steve no say so for na wakuni yere. So me kire oba no. Ani ade don fa evidence mra ni wi. Asema meti free sia yina no. Se sia yina bo amboa. Okaka. Me yi me phone na man for frɛ mo frɛ ene some media houses ni bi frɛ ntino me minim kofukro mo ba amane de ba sa time mu ya no mo frɛ e bi mo so frɛ bu mo ana mo relatives na ne ade no mo no frɛ etimi ya se me make ko pepe na si ade abaje phone na free me sem me twa picture those stuff ene na me phone sem maza me twa picture me ni abere frɛ me say twa picture de but I na twa picture kura boni be no because even on your media man to prove say BBC o me broadcast na me broadcast so be different case mo match me kan ho na de ai na o broadcast na still on your media man o broadcast na ga yen nti me na me say me broadcast say na mum ye friend we say me frɛ because you hu ni pakro obo nti we say me frɛ na me frɛ panifo bi ni ade enumere na bi ka so enumere na o me ba ho ne me ko ni bi ba ene me top politin 5 cedis no ane yi na tade mo boy naked kan boxer shorts ano omri ankofu no mi ankofu ni free ana mo kan ko share sales sales ana sa counterback sales counterback sales ni na sales sa no matro no ko ye ko prison we order sales o ko atro go sales se mo on abon ameso ma bon mo so abon sa no matro go so me on counterback bia ko mi nim say e wo counterback won ye wa sales and na prison yo baby ye di asam na ye do question ana counterback ni ye ni wa asam no ye do to counterback unia ya tro sales ebu ya tro sales ana ye sales emu ma hu counterback bia e mo wa je ni pa ye ni na asan ye na koto sales nti na me kasa yo nani dem zum koto charge office wo no ana me ka no de nja me point nya ha na egu soro ho nti me point ya mo se soro ho na asam na me ka egu soro ho me hu counterback bia se counterback o se counterback me hu hwe e hu ya ne sales you black na bibi tem kitu wa bi se ne kwa senza wa yu mo de iron rod esisi mu se na ha gate ni mudu te bed so be pi e kwa ne afia wa na mo de Steve ko sheho je betwen ampani fo ba bi se bisem se ye dan ye be chi Steve say umi an se ti fa che mine de na awreho na time mo chi ne se kronfo ese ma minka se o ye kwa na me minka sa ese o kasa se o ho tan bi wo kwa nya yanyi tima kwa de ma ye do ho hia hye ni ana sankofo na ngasa mostly ye se o mu no o mu ni abadaye ma obi a ni asanso di eyi asahye o mu ba ko ka kire se aka ma meti se oni ye kwa asa fenso mo ka wa se nka ye bu pod basabasa. Yeah, fellow Ghanaians, your friend Tiflos Anam, the doubting Thomas. Me wo any jesam sunko bi e de brew. Di obi a pen dachi bia no, eno ho adwuma ena oye. Se opese wo YouTube dachi, anase wo social media handles no dachi, eye perfect dia, then eye baby back. Ozitech, oho ena betumi aboa wo ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombeboa ama wo social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook ombebusto ama Twitter ombebusto ama TikTok ombebusto ama Instagram ombebusto ama na de wo mu kura ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombebusto ama eba no followers ombebusto ama eba no watch hours and also ombebusto ama yes say drop baby wona na wo na so obi san subscriber e sign add up
umpewe na opede kaya moto banaze de na me catch us omo mpeso mu making money ewo eye social media handles no say for YouTube or social bia ewo social media handles na de me say Ozitech and the bebwa ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you ewo abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million umpewe na opede kaya moto mbium se wope Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese ukosua anase opese u boost to eye social media handles na oni omu bedidwa eye 0598 697619 me repeat number ni the amount 0598 697619 Ozitech na o say you make money every month. Eyen nsem ntwem a yekwakwagi ye hu mesi ye nkrofo sika kakaka ka se ade a yankasa ya bra ya che se Rev Obofour ma yekwachi no to throw the ODB papa because how can you deform someone in this era? What is it? What is it? What do you want? And now Rev Obofour say on ti ase pastor betena se na wegu nenu ase de on chan sofo so nchen nten sa de na kodem ko na kodem na ba blog no ba ma weni ada ho na wa your blog na ejuma ye papa na abusuafo so woni Rev Obofour aye adwen gwade o ye no afo adwen kire eto comment section wo se na be ya metumi akenkan ede amo kai se social media handles ni nyina na Attention TV to be like wa share no wa comment e wo ye videos ni nyina eso ede account aya de wo share ma bonti abom samra ne from ohema echa